bazalwane egameni lenkosi. Amen. Quando eu fui lá no permissão, aleluia. Ngilile bazalwane. Ngicela bobabe bakhulu badongena la. Ngicela bobabe bami. Ngicela nibuye nidongena la kulitulo lethu. Bese bomake bayakhuphuka itulo lonke ligcwale phambili. Ayibonga inkosi Mshumayeli. Ngicela ubuye ngalapha uvulele bobabe la. Ayibonga inkosi yasezulwini. Siyabonga moya lomgcwele. Siyabonga wena loshethe esihlabeni sebukhosi. Siyabonga wena lokhuphula ebungcweleni bakho. Siyabonga libonga labakholwayo. Siyabonga kanye ndiyokusa. Siyabonga mthini wethu wempatha. Siyabonga wena mehlo akho lashaluza umlilo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Nkulunkulu, ihoshi netindzaba kanti kubuka awubukeki. Siyabonga Nkulunkulu. Siyabonga Nkulunkulu. Livi lakho Nkosi limemeta etintsabeni. Lihoze phasi elihoshini. Livi lakho Nkulunkulu limenyetwa etihoshini. Livakale etulu emagumeni etindzaba. Siyabonga wena lowakhetha kufa, wakhetha kuhlupheka ngenxa yethu. Siyabonga. Siyabonga wena lowashiya ubukhosi wehla wete emhlabeni. Wathi angeke ngize ngimyekele umuntu afele ebubini. Siyabonga. Siyabonga Nkulunkulu wethu. Sibonga baba ukuthi sihambe emgwaqweni lapho kwenteka khona ingoti. Kodwa wena baba wasivikela. Nkulunkulu wethu wemusa siyabonga. Sibonga baba ukuthi usigcinele abantwana bethu. Wasilondolotela bona Nkosi. Bangafi. Siyabonga Nkulunkulu. Siyabonga Nkulunkulu. Siyabonga Nkulunkulu. Siyabonga Nkulunkulu. Siyabonga Nkulunkulu. Hlethi babe sihlalweni. Hlethi sihlalweni Nkosi. Thi Isaiah nyaka wokufa kwenkosi uZiya ambona. Ayibonge inkosi yasezulwini. Vuye. Yeah. Bazalwane, ngiyanikezela ngamanye inkosi. Hallelujah.
ngikhuluma ngemvumo bazalwane. Banyalo ngisanibini. Facebook ngisanibini. What is it? Babenda sibusela ungene na. Ngingena ufundisi ngobo semfanele. Bashumaye zonishwa obabe bomake nabasha bonke egameni lenkosi. Amen. Bazalwane ngiyakholwa Jesu ngiyamthanda. Uyinkosi empilweni yami. Siyabonga mfundisi ukuthi ukhulume lenzaba yala ngaphandle. Bazalwane indlu yaNkulunkulu iyahlonishwa. Bekuthi bazalwane batawuthi amen. Indlu yaNkulunkulu bazalwane iyahlonishwa. Sibusiso sekuqala uyawusithola ngekuhlonipha indlu yaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Akusilo iqiniso bazalwane ukuthi sisuka emitini yethu sivuka sithanyele okumadala ekuseni. Size sichashe abantu bemishini yokudovunisa bakhathe imithi yethu. Sithi sivikela inyoni. Bese endlini yenkosi sifike sihlole siphume sihamba. Ibusiso bazalwane, blessings. Make msibe ngicela ubone ibandla lakho. Ibusiso bazalwane. Sitithola nokunaka indlu yaNkulunkulu. Amen. Kube nje indoda ekusebenza tikhona ngesikhathi nasiphuma la sonke silungise le ndlu yaNkulunkulu. Sonke bazalwane. Akusilo iqiniso lelento engasontweni. Mina ke ngiyanikhutha esimeni sengelosi. Ngoba labanye batawuphuma babutane ukuthi lo mntwana lakuhlase watosiqinela. Nginikhutha bazalwane esimeni sengelosi ukuthi kunetindzawo lapho kuhlala khona abantu basezulwini. Bantu basezulwini abahlali la kungcole khona. Kunetindzawo letivakashelwa basezulwini uma bavakasha bayacheka ukuthi lapho siyohlala khona kunjani. Abahlali noma kuphi. Ngisho ekhaya lakho kukhona lapho basezulwini bangeke baze bangene khona. Ikhaya lakho uma ngabe ulikholwa uyalilungisa ulilungisele basezulwini ukuthi mntawuhlala basezulwini ke la. Bangabonga kanilungisi ngeke baze bafike. Asibuyiseni isithundi endlini yaNkulunkulu. Nkosi yami. Sisithundi endlini yaNkulunkulu. Bazalwane. Awusilo iqiniso ukuthi baba waNosipho awukhoni ukuthumela boNosipho ukuthi hambani niyoklina esontweni. Bantu bethu kufuneka bayandi leyo. Sikhule thina siyenda. Besihlangana la emabhenji alasontweni akhiwa ngithi la. Kodwa labantwana labakhulako laba angeke baze bakhone ukuda ngoba sibayekele thina badali. Niyo ngifuna indodana ngifuna ukubuka indodana. Badali likhulu licala lethu nasifika ezulwini. Likhulu licala lethu nasifika ezulwini. Ngendzawo yaNkulunkulu. Amen. Ngifuna ukuthi ke bazalwane. Mfundisi okhuluma lenzaba lenkuluke la bayitholile ngiyadi ngiyadi. Ngifuna ukuthi ke bazalwane. Indlu yaNkulunkulu kude security endlini yaNkulunkulu. Security wendlu yaNkulunkulu basezulwini moya longcwele. Bantu believe. Kubeka lapho mana. Bantu believe. Uma benga la babuka bathi kwaze kwachaphaka asesingene siyocheka ukuthi
yini lesinayithola lapha endlini kaNkulunkulu. Bathakathi bemango uma babona leli bandla likhukhumuka likhula bathi kukahle ngoba ebusuku akuhlali umuntu. Sitawuhamba siyolisebenza leli bandla ebusuku. Bese bayefika ebusuku befike bagubhele tinto lapha egate. Bese bagubhela tinto kuleli kona leli. Nakulela. Bese bagubhela tinto lamnyango. Bese bayahamba. Bese siyefika thine sifike singathandazi. Uma ungena endlini yaNkulunkulu nawunyathela nje ufuna uthi ngegama lika Jesu. Amen. Ngiphuphisa yonke imimoya lengabe ithelwe la. Bona bathakathi labadlala kuleli jalidi leli bantwana benkosi. Bona bathakathi labagijima ebusuku kuleli jalidi leli bantwana basezulwini. Sinjenje bazalwane kunebantu labasiloyayo. Liyaloywa libandla ku-community. Liyaloywa, liyathakathwa libandla. Bantu lebe banemandla baphelelwe ngemandla. Bantu lebe baphambili badede babuyele emuva. Sizathu kunemuntu lohledi lophophela ibandla. Libandla livilapha ukuthandaza. Akusiko kuvilapha. Kunebantu labanisebenzako libandla. Libandla kufuneka livuke. Baholi bami, lithi iBhayibheli Zakariya wayeshisa impepho endlini yenkosi. Akusilo liqiniso baholi ukuthi niyofika esontweni ngesonto. Yeke leli ngikhulume manje. Uma banquma kokone nezummeli. Umpristi uba nesikhathi sakhe naNkulunkulu sekushisa impepho endlini yenkosi lingekho libandla. Ayaluke umpristi lapha phakathi esontweni. Athi uma ngabe kuyakwendeka kube khona lo ngena aphethe isikhwama ahlale kulela khona. Sesibheka basezulwini kuleli khona. Mangabe kuyoba khona lo ngena anetizuza ahlale kulela khona. Sesibheka basezulwini kulela khona. Uma ngabe kukhona lo ngena at praise team abophe ama-session khalweni kuthi libandla linga-connect kuleli pulpit kuleli altar lakho uNkulunkulu sesidedela basezulwini lingekho libandla. Umpristi akefiki esontweni ngesonto. Funa kube nesikhathi sebapristi. Singene sivale amafastela, sivale amakhethenisi mfundisi, sivale iminyango. Kuhlale bapristi. Ngihlale kuleli khona leli. Babemana nahlale kulela. Umshumayela ahlale kulela. Umshumayela ahlale kulela. Kuhlale bapristi bese siyamngena uNkulunkulu. Lingekho libandla. Gogo ahlale la center. Sikhulume noNkulunkulu. Hallelujah. Sikhulume noNkulunkulu. Bafati abefiki esontweni ngesonto kuphela. Kwakunebafati lasontweni. Kwake kwaba nebafati. Siyacela kuba sezulwini ukuthi basiphe la kubafati. Siyacela kuba sezulwini. Siyacela. Kwakunebafati lana. Uthi uyendlula uyodihlolela nangomngane wami ubone mabehlophe ajubala. Jubela. Afika ngene. Fika ngene. Uthi nawulanga endasi kwaBosibani uhlangane naMgwenyeni amele idandla
edala. Hawu Jesu, siyabacela labo bafati. Siyabacela labo bafati basezulwini. Siyabacela labo bafati basezulwini. Hawu Nkulunkulu. Oh. Lingafi bazalwane kubandla kaNkulunkulu sikhona. Hawu Nkosi yami. Hey, Likhulu licala lethu ezulwini. Likhulu licala lethu ezulwini. Yeah. Likhulu licala lethu ezulwini. Uthi uyehla ngalomgwaqo. Uthi uyehla ngalomgwaqo. Oh, ngabe beyushumayela bena. hey Nkosi yami. Jesu. Hlangane nabake mvangeli. Ehlanzambanga. Nina seniyesaba nina ntsaba ebusuku. Seniyesaba mina. Ngothandaza. Dothanda ebusuku. Hey, Nkosi yami. Uma aqeda ukuthandaza uyaphuma ungena indlela ngetinyawo. Bude lokutamthinza landleleni. Siyabacela labo bafati kuba sezulwini. Hawu Nkosi yami. Hawu Nkosi yami. Kwakunendoda shumeni wami bethi njalo ngalesihlanu angibati kuba bebebahola malini kodwa njalo ngalesihlanu bangenela indlela babuye ekhaya. Hey, Nkosi yami. Angiyazi imali yapetrol bebayithathaphi Hawu Nkosi yami. njalo ngalesihlanu Hey. bangenela indlela babuye ekhaya. Isonto yobakhanzela esontweni. Hey, Nkosi yami. Hey. Waze wasehlula ukuhlonipha uNkulunkulu. Hey. Waze wasehlula ukwendela iqiniso. Hey. Usethole kangaka empilweni kwethu. Waze wasehlula. Waze wasehlula uNkulunkulu. Hey. Siyangena kuba sezulwini. Hawu Nkosi yami. Basivuselele. Siyangena kuba sezulwini. Yes. Basiphe imali. Yewena thixo takho uNkulunkulu. Siyangena kuba sezulwini. Hey!
Khuluma Nkosi, khuluma. Khuluma Nkosi, sikulalele. Khuluma sasemtimbeni, sikulalele Nkosi. Yehluka. In the name of Jesus. Siyabonga Baba, siyabonga. Kekha mali kaJesu seniyasi. Siyabonga Baba. Khuluma nathi. Sikolele. Sawubona ngithi nasebonini. Nabulule Nkosi. Kolele Nkosi manje. In the name of Jesus, Jesus. Jesus. Sengeka timleni yakho Nkosi. Kekha mali kaJesu in the name of Jesus. Uma singahamba siyofaka i-tombstone bethulele mfundisi isikwalaza ngeke size silivimbe liphimbo lakhe likhalawo ikhalela libanja ugama lawo uma singahamba siyomgciba i-tombstone size siyamjabulisa ngeke size silivimbe liphimbo lakhe likhalawo ngaleli banja lesidlala ngalo kanje. Uyofika ambone baba Maseko fonela umbuti ukuthi mina kethu kuphi kuyalunga yini ngabe uthi uyofika kethu fika ungambone igule ukuthi kuphi fonela umbuti ukuthi kuyalunga yini mina kethu ngakubona inkonzo le. Hayi bazalwane imisebenzi yethu ayisuba mcoka kwendlela umsebenzi waNkulunkulu. Le misebenzi sayiphiwa uNkulunkulu. Njengoba uhlata nje masimini kukaje uNkulunkulu alendi liphutha lekuthi thathe masimu akho wende abe ngcono kuNkulunkulu. Ngikhuluma nje alendi liphutha
lekuthatha kuhlakula kwakho makedlula kwene kube ngcono kunaNkulunkulu. Akesi uthatha umsebenzi wasephalamende wena ube ngetulo kaNkulunkulu akulimaze ayikhona imbobo ivulele uNkulunkulu ngasibo ayendi business ngana baba ibe ngetulo umsebenzi waNkulunkulu. uNkulunkulu nethembile njengoba benodla nabafelokade esinabo nasontweni labo babe abagugile emakhehla basezulwini banibukile ngini lengisukele basezulwini nathi basezulwini sethembeni nalabazalwane bakuleli bandla. Asifuni kunethemba emaphalishini kuphela, sifuna kunethemba lokuthawa. Bazalwane, namhlanje noma ngabe imali yekubonga mawuphethe 10 rand noma 100 rand, lamhla sikole uNkulunkulu angeke akubusise nebhizinisi lengaka ekhaya lakho. Funa ukukhuluma nawe bese uthi nawutobonga uthathe 100 rand. uNkulunkulu ukubusise with millions. Ngaleli langa mkhula wami uNkulunkulu uyayikhumbula le ndoda asale akwethemba ngala mabhizinisi ale ndoda angafeli kuwe. Okuyawuwenta ukuthi afele kuwe uthi nakushaya isikhathi sekuthi uhambe kuye e-altar laNkulunkulu bese uNkulunkulu kwakhona lokukhohlela khona. Ibongo takho kuNkulunkulu bazalwane akufuneki kube dincane kunaNkulunkulu lapho yabona. Ngeke kusebelungu makedlula uNkulunkulu wakukhipha ekuhlupheleni ongenalutho bewuyinhlekisa lamashobela besinakuphi inkwa ngoba bekunjani besibona kumadima lobhekene nawo. Nakushaya isikhathi sekubonga uNkulunkulu ufuna ukuthi ubuke emuva uthi awazi waba muhle uNkulunkulu empilweni yakho. Bengingayithatha imali yokufundisa abomobili bese uyasukuma yombonga uNkulunkulu yabonga. Awukwendekani namuhla akenene akukwendekani olokhona lokwendekani sibuyisa sithuni endlini yaNkulunkulu. Angeke bazalwane angeke simbonge uNkulunkulu nga-10 rand ubonge uNkulunkulu umnyaka wonke kuthi ukwethwele wathwala abantu bakho wabavikela wabeweka. Last week eSouth Africa kufe abantwana 14 wabantwana baphelela emgwaqweni kodwa bakho uNkulunkulu bavikele. Uthi nakushaya isikhathi sekubonga ulethe 50 rand uthi utobo mbalo lombongako
Akusiwo ukuhlakanipha kwakho mama, akusiwo ukuthi unemali, akusiwo ukuthi kunjani. Ingulube ungathi khanza lifile lukukawa lekhaya liphelile. Ubuke bathakathi kanti uNkulunkulu ahlethe ezulwini. uNkulunkulu ahlethe ezulwini. Uyabonga uNkulunkulu. Uyabonga uNkulunkulu. Uyabonga uNkulunkulu. Ufuna kunipha 10 minutes. Sitobonga uNkulunkulu. Nangabe ufuna iphepha, ngiyacela ukuthi uthathe iphepha. Ayikho indzaba yokuthi siyagcina kubonga uNkulunkulu. Ayikho le ndlu lena bazalwane ifanele ukuthi abe ine ceiling, ifanele ukuthi abe ine ma blinds, kufanele ukuthi la ingekho ngabe iyashintshwa konke manje emakhaya enu uhlelekele lesimama. But the house of the Lord, sinema millionaires. uNkulunkulu usibusisile magesi, uNkulunkulu unibusisile. uNkulunkulu unibusise ningakafunzi, wanibusisa uNkulunkulu. The Lord has been good. The Lord has been good. Yabona mina ngithi usatiso uma uNkulunkulu akhona ukupha imoto akayisebenzele. Yes. Bazalwane kubi langaphandle. Umhlaba uya ekupheleni kodwa ungapheli nathi. Ungapheli nathi. Awupheli umhlaba ngaphandle. Ulungile kodwa ungapheli nathi. Thina bazalwane siyamati uNkulunkulu anqanza umuntu ngenhlupheko, siyamati. uNkulunkulu uyativala tindlela, uyatinqamula tindlela uNkulunkulu. Uyatinqamula tindlela uNkulunkulu. Magesi naTasipho ufuna nakhele emabhizinisi enu umsamo lapho khona nitawukwati khona ukuthi noma ngabe uhleti eSimunya, ngathi nomhlala eSimunya noma eBig Bend, wherever, noma ngabe uhleti khona wathi ukuthi dami into tivikelwe. Tivikelwe. Ino lesibulele bazalwane ukuthi uma singena endlini yenkosi, donke into sizama indlela yokuthi tiphume tivakale kwangazuthi tiyahlonipheka, kanti uNkulunkulu utifuna tinjengoba tinjalo. Emabhizinisi uNkulunkulu ubusise lo ebhizinisi. uNkulunkulu ubusise lo ngebhizinisi manje emhlungu. Akabusisi wena kungeneka nakahamba lo iphele le business. Kodwa lo uma ngabe yoyakhela umsamo le business. Ngoba business ilegacy bazalwane. Kufuna isuke ku generation iye generation. Kuze isuke ku generation iye generation. Kufuneka ukuthi lo mnikati we business ayakhele umsamo ukuthi noma ngabe ngisekho. Angoba mbathubeke naye. Mangakhi emabhizinisi la fele bantu nabahamba bayoqhwashwa emathuneni. Ufe emakhaya kwafa imithi, kwathengiswa imoto ngebantu labafe banetimoto. Sisi kwathiwa uhambe nendlebo yakhe, akahambi nendlebo yakhe, washoda nalotamtshela ukuthi iyakhelwa ilegacy, uyakhela umsamo ube khona lapho ubethela khona ukuthi noma ngingasekho iqhubeke. Ngicabanga ukuthi ukhona losebenzela ukuthi ingcebo yakhe ahambe nayo nakafa. Wonke ingcebo yakhe wena ukuthi uma ngingasekho bantu abami basale bathumule. Nabo futhi nasebangasekho labanye basale bathumule. Bathi kwake kwaba nomkhulu wase
ngabe ngitene speed point la sontweni ufuna lama credit card nema black card nema savings nema debits funa imali yaNkulunkulu funa imali yaNkulunkulu asifuni imali yomuntu sifuna yaNkulunkulu uma ngabune yakho iseve yakho funa yaNkulunkulu funa yaNkulunkulu futhi namhlanje funa ngisemoyeni funa yaNkulunkulu singadebi kwedlula uNkulunkulu singadebi kwedlula umnikati wengcebo singadebi kwedlula umnikati wengcebo siphiwe nguye futhi unemandla ekusemuka kodwa namuhla sithi ukuthi uNkulunkulu esuka 2026 sakhela ingcebo yethu siyakhela kuwe esuka 2026 noma ngabe ingcebo yami kukhona bekuloyidla esuka 2026 noma ngabe sikhonyane besitawufika nami kodwa namuhla seniyakha umnanzi bazalwane kuthandaza umnanzi kukhala kuNkulunkulu kodwa abantu bageje into yokuthi sibuyele kuNkulunkulu sifike sithe altar lakho uNkulunkulu altar lakho uNkulunkulu abangisiko lokulenginiko lamuhla kube bekungasiye wena abangisiko lelenginiko kube bekungasiye wena Cela sibuyele isitoboko khathani lapho nimise iphoze lapho kumalife cela sibuyele isitoboko uNkulunkulu nanga ufuna niphepha ubuye ngiyanisida nje uNkulunkulu awulanzi noma akakunikisi kwake kwaba nendvodza yangadalisa nhlobo waze wathi umfati ingena kulesisebenzi kube ngiso lesihlala endodana wathi uyangena satana Ishmayeli yathi ithi hleti indodza kwefika ingelosi yathi same time this year Sarah uyobakhulelwa ukutalela indodana yadalwa indodana yathi ingadalwa indodana wafika kuNkulunkulu because Isaac ebefanana naAbraham disho njalo ukuthi lithi incwadi Isaac ebefanana ngamashini Abraham ebedibuka kuye Abraham atibuka Isaac ebekhona Ishmayeli kodwa lebekamfuthe kakhulu bekumu Isaac wafika kuNkulunkulu nayithinzi lemali leyo ngawushwaphana ntathu kodwa lo bekafanana naye nguIsaac athina kambuka abone ubukhulu kaNkulunkulu abone ubungqangqamshe kaNkulunkulu washiyafika uNkulunkulu wavakashela umndeni wakhe wathi nakawuvakashela wafike wenda uSara wafike wenda uIshmayeli wafike wathi ngifuna Isaka ayakala ukuthi kude likhehla letakusho avuke ekuseni langakhuluma emfatini lapho phela timbomo makhanjwa la ndleleni lithi iBhayibheli emva kwemalanga wathi uyabuka wayibona inzalo wathi wayibona wathi ethi 70 salani nani mambongolo mina nendodzana sisakhuphuka sayokhona siyabuya uthi siyabuya ngapha uyathi ukuthi uthi uNkulunkulu indodzana uyonikelwa ngayo kanti umhlatshelo uthi ethi 70 sisayokhona siyabuya awubuyi uNkulunkulu nalonga akakunikisi kuphuma bakhuphuka mhlawumbe sengawuthandaza mabakhuphuka uthi umnikelo ucela umntwana munye lomncane edelakeni mabakhuphuka uthi umfanyana uthi sekhuluma
sasinikele sathi uJehova uyazi. Mali lesikhiphile sikhiphe sathi uJehova uyazi. Sikhipha yakina uJehova uyazi. Sikhipha sishotana. Mhlawumbe lenye ukuthi udifihlele nje kodwa soyikhiphile. Lalela uJehova uyazi. uJehova uyazi. Wangathi ungathi la ufika ekhaya namuhla ufike uthi uJehova uyazi. Jehova uyazi. Jehova uyazi. It's not about money, bazalwane. IkaNkulunkulu akuyi wendebo yakho. IkaNkulunkulu njalo umasinikela sibuke emuva bese sithi kwaNkulunkulu bese nakuyekelela. Njalo nasinikela sibuke la siqhamuka khona bese sithi wase waba muhle kuNkulunkulu. Wase waba muhle kuNkulunkulu. Sasiyanikela. Jehova uyazi. Jehova uyazi. Nikela na ukhiphile la mhla webo. Jehova uyazi. Jehova uyazi. Oh, Jehova uyazi. Hana bengosi. Mendela uthi uyahlala kumendeki lutho kulenyanga. Ingabuyi. Sifike sithi asihlebele. Sithi vele boyikhiphela. Ngeke. Uma sathi wena kuhlebela. Uthi wena uJehova uyazi. Mhlawumbe umngakho noma indoda yakho ithathi nifike nithatheke nilele emasontweni. Ukanye nabantwana baye esikolweni. Lalela utshela umfati uJehova uyazi. Jehova uyazi. Jehova uyazi. Nawe maphepha lawo. Maphepha lawo. Kodwa masibambela amaphepha. Singenza walentwele ngwele. Sifika sithi masezulwini. Siyaqala. Siyaqala basezulwini. Sasitoshisa impembo. Sasitoshisela wena Nkulunkulu. Sashisela wena Nkulunkulu. Jehova uyazi. uJehova uyazi. Bayagula abantwana. Siyamnikele. uJehova uyazi. Difile imoto. Imali ayikho. uJehova uyazi. Anzi thina manje siyadana. Nana inika wena le ngawisaphakela uphele mdatatelo webutho. Bazalwane awulanzi kuNkulunkulu ongakamlungisi. Manje befika lapha eNtabeni. Amyekela uNkulunkulu. Bathi ngifuna wakhe i-altar. Ngifuna umthunge. Ngifuna umbeke. Ngifuna uphakamisa umukhwa. Wathi awuphakamisa wathi Nkulunkulu. Manje sengiyazi. Hayi. Luhambo mfundisi lelo siliqalayo. Luhambo. Lo mnikelo lo unikelela namuhla uthatha luhambo. Hayi. Lo mnikelo lo unikelela namuhla unemalungelo ekufika phambi kwaNkulunkulu. Nakugula umntwana. Sekuthi Nkulunkulu umnikele. Oh, Nkosi yami. Ngeke nishupha lokho lenesi. Nathi diphendulo temthandazo. Phendulo yemthandazo. Semnikelwe. Ukhuluma nemnikelo. Oh, nemnikelo. Awu. Angikhohlwa ngalenyela ngalesihlanu.
ngithi ngibuye emthandazweni noma sisihlale phasi sasitawuthandaza abazalwane sinzi ngibuye emthandazweni kuseni ngabo 11 kungena ikhona ngithi babe usendleleni kuya esibhedlela emakhaya kuseni bathi simo sibi ungentela ngakuwe ulahlekelwa ingqondo kuseni base ngithi ngicela nivule ifoni bese niyifaka ku speaker niyibeke la eceleni kwakhe ngifuna ukuthandaza nize niyofika emakhaya kuseni ngavuka ngahlala phasi ngahlala nginaba eceleni kombethe ngase ngiyambita uNkulunkulu seni ngabuka balele laba seni ngabuka uNkulunkulu unalo hlala kusitheke uNkulunkulu unalo wangibithe devotion uNkulunkulu lo hambe nabo uNkulunkulu lo philise abantu sengiyacela lamuhla ngegama lika Jesu sengiyacela ukuthi uyibonakalise ngiyazi ukuthi babe uyakufa ngalenyela kodwa hayi lamuhla sengiyamcela ngegama lika Jesu sengiyamcela nithi ngiyalalela ngale ngizwa ukuthi athi uNkulunkulu wasezulwini wena lo vexitheke sengiyamcela bathi seni ngawa abavusa bonke njela ngathi kubatshele bavuke bonke bavusa bonke sangena egruphini abatshela ngathi lo mkhumbi lesikuwo uyahlusha ayitshela bakethu akuqineni mina nabo abatshela lo mkhumbi lesikuwo uyahlusha lamuhla uyanyakadisha kodwa lamuhla sitawukhuluma kuphela sisonke sikanyekana angena egruphini bayakhuluma bathi ngathi siyathandaza manje ase siyathandaza sambita nongabona oyami nje imetheni ngiyadi ukuthi ngalenyela uyakufa kodwa sathana ngameli namuhla ime lapho nje into yakho ithi kufa uyawuhamba ngalenyela kodwa ngiyala na Thandaza azinzi ngokwashi akhanza losha 4 ekuseni wayebe inodala uthi uNkulunkulu inodala uyatishela ngalelo langa bengiyedwa endlini avuka ngayikhalisa yonke ase ngiyayiyaluka ase niqedze lapho unemandla egameni laJesu amen kodwa kunetintho longena ngato egameni laJesu yebo ase ngiyayiyaluka singiyayiyaluka usedele lesinye isithombe singasibuke emehlo agcwala inyembeti ase ngithi uNkulunkulu uma Jobe kuthathwa indoda yakhe wakusala sigijima sifike sithi sebafile bonke uselemile ukuthi into lethu umlayezo ngathi nyalo angisayifuni imilayezo sengifuna ukubuka wena hayi sengifuna ukubuka wena ufuna ukuthini ke bazalwane ngifuna ukuthi unelilungelo lamuhla lekufike ukuthi basezulwini awu Nkosi yami ngiyelo wami longaka uNkulunkulu ngiyacela bese basezulwini bayakufa thandazele boko kafishane nje kafishane
Siyabonga baba Ngicela ngiphe 10 minutes. Lapha hleli khona kunesimanga ebukhuleni bakhe kunenjabulo igama lakhe Sifunza khona verse 11. Shumayeli 9 verse 11. Shumayeli 9 verse 11. Zalake kanje bazalwane funza. Ukhona lokunye engikubonile lapha ngephasi kwemthunzi wena. Ematubane lamakhulu akusiwo lenda umuntu aphumelele emcintiswaneni. Nemandla akusiwo lenda unqobe ekulweni. Kanti nekudla akutholwa ngabahlakaniphile bodwa. Nebunjinga abusibo balabakhaliphile ngengcondo kuphela. Nempumelelo ayisiyo yalabaneli khona. Kodwa sikhathi emathuba kubehlela bonke. Ayibonge inkosi. Kodwa sikhathi nemathuba kubehlela bonke. Namuhla kafishane ngifuna ukuthi ukhona sikhathi lesitawufika empilweni yakho. Mhlawumbe futhi sesifikile. Ikhona indlela ngalifaka idrama odlale nje. Ikhona indlela kodwa ihamba ngalenye ilanga. Futhi mhlawumbe soyihambile. Kodwa into lengifuna ukukutshela yona ukuthi esikhathini lonaso ngifuna ukuthi esikhathini lonaso usaphila la emhlabeni. Lithi iBhayibheli bonke awufunza la ngethu bonke kanje lapho letikhona ukubamba
umbambisise ngoba endzaweni yalabafile lapho sonke siyakhona akusekho umsebenzi walutho. Bese ke liyalandzela ke la phasi lithi ke ukhona lokunye lengibonile emhlabeni uthi laba namatubane akusibo labawina umncintiswano, labahlakaniphile akusibo labahlakona. Bese lithi lapha egcineni tikhathi nemathuba libehlela bonke bani. Ngifuna ukuthi ke bazalwane esikhathini lokuso yena siqiniseke ukuthi uyasisebenzisa isikhathi lokuso. Dinele tikhathi lesingakhuluma ngani, kodwa ngifuna ukukhuluma ngesikhathi sakho naNkulunkulu. Uthi isikhathi lonaso naNkulunkulu ungasisebenzisi ekudlaleni. Isikhathi lonaso naNkulunkulu ungasisebenzisi etindzabeni. Isikhathi lonaso naNkulunkulu ungasisebenzisi ekusweleni bantu. Kodwa isikhathi lonaso naNkulunkulu yena siqiniseke ukuthi Nkosi ngiyacela ukuthi uma uqhamuka manje ngikubona tikhathi tibehlela bonke ba khona khuluma nabantu lababili noma labathathu labefikelwa tikhathi. Ayibonge Nkosi. Amen. Sile iBhayibheli wake kwaba nemphumbuthi ingabona emehlweni yaseyeva ukuthi kawedlula Jesu. Yathi uma ifa yathi lesikhathi lesi angifuni sinedlule. Sike iBhayibheli yasiva umdumo lomkhulu yasithi lesi sikhathi sakho sekuthi ngibona. Hayi wathi nalezi umdumo lomkhulu wathi lo msitho lemuva namuhla ikhona imisitho engihlale ngiyizwa, kodwa lo wanamuhla wahlukile kuneminye imisitho. Evani ukuthi ethiwani lo msitho lomfakala bathi Nkosi yasezulwini iyeda itokwendlula nala lasikhona khona bathi kasumdlula Inkosi yasezulwini yaseyema yamesitashini yathi lesikhathi sami lesi sikhathi sekuthi ngibona esiyamemela yasi Jesu Ndodana kaDavide ngawuke ayithulisa abantu ngoba kukhona lokuthi akuphazamisa nawuthi uthatha inyawo yaphambili. Amathithi akusathuleki. Jesu Ndodana kaDavide ngihawukele. Jesu Ndodana kaDavide ngihawukele. Lamuhla bethona beNkosi silala ngomalungelo emva kokuba umnikele akuma sithi Jesu Ndodana kaDavide ngihawukele. Wajika Jesu wathi kuba ngikwenzeleni kuba ngibona. Wathi Jesu uyabona lula kanjalo wena nawusebenzisa isikhathi sakho. Nemfati lebekasophe iminyaka engu-12 khuluma ngesikhathi ukuthi usimoshe kumede zonweni ntolana asimoshe isikhathi sakho njalo nawufika ebukhoneni baNkulunkulu isikhathi sakho naNkulunkulu. Wathi njengoba Jesu watondlula la ngifuna umbona sike iBhayibheli weda Jesu ngivimbe ngalana azomfaka ngifuna ukuyibona le muntu azothi uyafuna ukuyibona wangayibona azothi yehla wangayibona uma phasisiso wabona umphetho wengubo yakhe. Ingubo ke lebekugqokwa betinemathasels lapha phasi lokuthi umfakazi ithasel ngayinye ukhona beyipresident
thina abafunde eBhayibheli letimvakazi betila emphethweni wengubo yaJesu ngayinye beyimelele imivimbo yakhe nakashaywa asesiphambanweni. Wathi ke lo mfati uma ngabe ngemivimbo yakhe semukela kuphila, kusho ukuthi ngamunye umvimbo kunekuphiliswa kuwo. Wase uthi lo mfati ngimane ngibambe munye ndophila obamba batala ubamba ko wajika Jesu wathi khona lo mthetho hayi ngive manje lapha nakasingubo lebekayigqokile Jesu wafela umfati wathi ngimi ngibambe amathuba dikhathi nemathuba dibehlela bonke abantu ungendeka lamuhla kulukhulu empilweni yakho ngendeka lamuhla akuhambeli ungendeka lamuhla bahlekisa ngawo angoba ungendeka ufeyilile uphinda class kodwa lalela ikhathi nemathuba dibehlela bonke abantu impilo ifanana nama-seasons. Hey, Nkosi yami. Ungavumi kuphelela ebusika, ungavumi kuphelela entwasa. Liyeda ihlobo, hold on, bambelela kunelihlali lokulo. Liyeda ihlobo, bambelela, thandaza uthi Nkosi Jesu angaphelela ebusika. Yeah. Liyeda ihlobo. Jesus. Liyeda ngiyathandaza manje ngegama likaJesu. Jesus. Wona naso sikhathini sekumadima uvela kube mnyama, uvela kube mnyama, kodwa naso understanda ikhathi nemathuba uvele kukhanye uthi ngisesikhathini. Ababona labo makela balapha emva kwehlonipha lokukhulu bomake bami abantu abagqokela okumnyama lapha befikele isikhathi lesikhathi sitawufikela wonke umuntu uma usengakefiki kuso thandaza ukuthi Nkosi mangifika kulesa sikhathi manje ungibambe ungibone kunelihlane loyolithandazela lingesuka Hayi, Nkosi yami. kwakho ukuthi uthandaze ukuthi Jesu ngifundzise kuhamba kulelihlane leli uthi amanyathelo ngiwathatha kanjani ngeke alize lisuke kunesikhathi longeke uze usibalekele empilweni yakho Yeda. siyeda Hayi, siyeda. siyeda Hayi, siyeda. ngikutshela abantu abami ngithi ngalendlela nobona umgudza welibhokisi ungena lapha emnyango ndiyabe iphelile inzalo sikhathi leso batshela ukuthi noma ngabe niyakhala nikhale ngibuke enkosini ngoba sikhathi akekho loyokumela elithini ngalelinye ilanga ngiyawukwehla ngiyephasi emhlabathini kodwa umoya wami uNkulunkulu maluwemukele Hayi. sikhathi fana nomnyango siyothandaza sikhathi yeleka hambe wenyanya abantu Hey, Nkosi yami. yeleka hambe wenyanya abantu ukuthi bakhuluma ngawo yeleka hambe ukuthi abantu bayakuhlela Hayi. sikhathi sabo ukuthi bakhulume ngakho yekela hambe ukhala ukuthi uyahlupheka sikhathi sakho sekuhlupheka yekela ukubukela abantu labangenalutho phasi uma unabo usesikhathini sakho siye
bafikela na Bible kwakulesihlanu amshaya ngalesihlanu amkhafulela amenda bonke nabathelisa esiphambanweni fike isikhathi bangazothi lebe bamlandzela bebakuze naye uma abantu bakushiya ngela kukhala sikhathi sabo sekuthi bakushiye ayekele na Jesu bamshiya nakasesiphambanweni wasala yedwa kwaze kwabanjwa tingwelengwele ngekuthi lebekahamba nabo bebangekho noma ngabe umfati wakho angakushiya noma indoda yakho ingakushiya sikhathi bevakala esiphambanweni athi babe esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami sesikhathini sekushiya uqalelele liyeka lisona abangilesihlanu lamuhla ilo libe mnyama ungaba ngilesihlanu lamuhla ilo lingahlangani ungaba ngilesihlanu bakuvalele iminyango uthi uyaqhamuka abafana ungaba ngilesihlanu ukuthi ugibela ekhumbini ubabone bathula ubone kahle ukuthi bekhulunywa ngani ungaba ngilesihlanu uthi ufike ekhakhakho kunemsebenzi bahambe bonke bakhweshule babhekelele oyabhekelele ubone kahle ukuthi abafuni liyeta lisona ithi-ke iBhayibheli ngelisonto wazamazama umhlaba kwaba nemdumo lomkhulu kanti sekwehla ingilosi esulwini uNkulunkulu sokuthumele basesulwini nasekusikhathi sakho sekuphuma angeke kuze kusho umfundisi wakho angeke kuze kusho babonakho angeke kuze kusho abantu bakho nasekusikhathi sakho sekuphuma umnyango utanivulekele uyawuthi uyaqhamuka uvuleke uthi uqhamuka lo uvuleke umnyango sesikhathi sakho twamuta nomnyama lokuba uyeda khaya hamba kulehlalelo kulo hamba ungabuke emuva ngajiki utawuphumela ngale kwayo shumani mabuzi sukumuntu osizela kuthandaza uyeda bazalwane utakusa akukho usuku lokungenako khaya bonke ubusuku unalo lithozi lebusa bonke bumnyama yonke imvula lenabo yawukhanelase your Sunday is coming. God bless you. Nali Nkosi libandla lakho. Nali Nkosi libandla lakho. Nali Nkosi libandla lakho. Unomlayezo uNkulunkulu lothi asewele manje sewele lesheke. Lithele livu lakho uNkulunkulu wathi ungasho umlayezo. Wathi uyahamba inzabeni uthandaza. Wathi mawusendzabeni ubekhathe lwandle. Wabona abafundi ukuthi bayagwedla. Kodwa bagwedla ngamathimba. Kepha umlayezo kunye uthi asewele lesheke. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi njengoba kushintshe wena Nkosi ngeke uzosishiye ngeke uzosilahle lesi sithambiso Nkosi salivu lakho sakuyathandaza Nkosi nawukhetha mama ngegama likaJesu Kristu nabantwana bakho Nkulunkulu nabathanda nabantwana Nkosi esiyabela Nkulunkulu wena nishayela Nkulunkulu nomuhle wena nazi ngegama likaJesu
bafuna Nkosi ukubuka themba uNkulunkulu ababhekisele babo kuwe awuthanda njalo uNkulunkulu bamamathele ente badliwa nangemahlobo siyabonga uNkulunkulu hamba nathi Nkosi ekuthembeni viki sethembe wena uNkulunkulu thembe wena uNkulunkulu bathomikeni ebagibhithe thembe tikalishi ethembele bahashi abo kodwa thina sethembe wena uNkulunkulu asibe